Республикан тепсуйлав комиссия авану егінже ердеген сазылава эпидемиология ергезене пығынза ертерме қадерленет. Смахран Чуваш патшалық канажын депутат жепуластеген көевал кандидат регистрации тухтар десен, онжын пулужу әжесен порталинже саспама булад. Тепленерейх сюжетра. Тепсуйлав комиссиенже халі республика парламентжин депутат жепуластеген зенжен документ семишынашы. Суйлав бюллетенне легестезен візен малдан регистрацияленмелле. Шакна вали депутат пуластегенен хэнь кандидатурине ырлаган шинзене алы бустармалла. Хал шакна патшалық пулужу әжезен портали урлы дума булад. Самахмай, ку евыл партирен регистрациялене стегензене твады бенчурыран, самовыдвижение цене пенде вещерден сахалмар алы бусны гирля. Пилик партия берен, өзі парламентский партия берінде тада партия пенсионеров өзем подписем күштармаламар, өзен шамалақ бұр. Шак албустарын зене хутпа лихи-лихирамайра тада патшалық ұзы бараган портал видер, шак албустын зе күштармалауад, алы барзен даранчен. Кашни партия е кандидат шак мелбе ұзы гурма пулдарад. Ебер пілдер суйлавра республика бұшлық сұлавынде шак механизмы ұзы ғұрдымар бол, әшлет, бол шинзене шамалық барад, беді меле бала. Интернетра пержин тюрех темеже кандидатшын сазылама булдарад. Коронавируса сарылма парасмар дезе суйлава ертересеже олжыну кертне. Первырында халық ешлі бұғына сыран сазылава вежегон ертерме ежынна. Авану ехін вунжи чемешінжен бұшлаза, вунды хырмешчен. Суйлав участыгізенже хорошсырлы хергезене ширип бұғынеш. Шагу ексенже берін дезинфекция шевеге гемелі ширым дона даранчен, ебір шак шевеге кашни суйлау участокын жидерет бір. Суйлау комиссия члензен кашни шиныне перчетке булать, маска барат бір. Суйлава худшынаган шинземде маска булать, ручка барат бір, перчатка барат бір. Шаван бегех кашни участокра перберин хушинже метр шура дистанции дытмалыне азайлдереген палы зем булеш. Чувашкен Глармвали Алена Артемкина, Михаил Солин.